خداوندا در این دنیای فانی بابا لیلی بیمار شده، جان لیلی گرفتار شده، کشم رنج و عذاب زندگانی بابا لیلی بیمار شده، جان لیلی گرفتار شده، تمام آرزوها بر دل ما بابا لیلی بیمار شده، جان لیلی گرفتار شده، رسیده پیریم قبل از جوانی بابا لیلی بیمار شده، جان لیلی گرفتار شده، بابا لیلی بیمار شده، جان لیلی گرفتار شده، baba Leyli bimar şuda. Na, ballagunk, itt még elég jó a talaj, ott már megint rossz lesz. Alé szintén nem jó, valahogy átvergődünk, aztán ki a nyárira, meg majd látjuk, mit tudunk csinálni. Vagyunk rengetegen, de hát nem tudok nekik lovaglást adni, sajnos Évike is jött volna, de mondom, minek utazik 50 kilométert, vagyunk sokan. Ugye padikozgatunk, mozgatgatjuk őket, inkább az egészségügyi mozgás a cél, hogy lehessen őket etetni. A padik is rossz ugye, egy kis középen van valami havacska, a többi részen ilyen tüskés mirli papír. Ja, na jó van. Na ballagunk.